An afuoyo matek tutwal jo ma gin tye ka nenowa ma karne myero adwok pwony madit tutwal bot ladit Diben me Lakwet TV kacel ki latinwa Alturu. Adwoko pwonygi botgi pi tyen lok ma kom bedo abicero ka wachone. An ki nying kilwon ni Ruoth Casimiro Ngom. Atamo i kit mi achuli wan otye ki wit dano mapat pat i lobo achuli kany. I kine jo ma kiworo gikato en aye Ruodi. Je mukene ma pigi tego en aye wek ibed Ruoth. No iti ki Ruoth nyo iti Ruoth ma no okato ki cik achuli. Ma i kine tye wiro Ruoth woto ki je mapol. Wiro Ruoth bene tiene ti mapol. Oweko pe man yop makamega ma obedo tye ki niendo 18 utum mamunya tutwal. Utum mamunya pi tyen lok ang'o. Kubbe ki chwalo ng'ec woko ki ribbe ma dano go ribbe ma guwinyo uduro ma unu goyo. Weko wan bene wawajo dwonwa i wi yamo. Dano go bolo boke. Oweko gwoko dano pe obedo matek. Oweko gwoko dano kede ka dano dok ang'eyo ni dano pe romo dok agonya ducu ca kene gwoko iwinyo nyo ineno unyo mirne pe ochobbe. Ento olo ki kita ki ribbe kwede yobo tum maber tutwal. I kit pachuli dano ki pwoyo ma put kwo. An amiro apwo ng'at acel ma okwanyo gimo kwo owok direct bota unyo wa ki dwon ma unu winyo ka unu kubbe ki komiti ma ochwalo i yaduko pa komiti. An amiro apwoyo matek tutwal yin ng'at acel ma ibolo boke yo benene. Weko kede ka woto i lobo achuli kom bedo ni no wiya ti twolo dok bene abitiyo tic pa kaka labongo kit wil mo, labongo kit apoka mo machalo Ruoth kony mapol tye ma dano gimito. Chin Ruoth ka chinyi ki remo, yin Ruoth ka ibedo lagopa, yin Ruoth ka ipoka apoka no yin pe Ruoth. Mo ma ti komani dong joka jami mapol. Man abitiyo tic mi ke, abinyuto kwo mi ke, abinyuto kit palake machalo Ruoth ki kome. Man ene weko tyen lok acel man atamona bin i wi yamo botu ma un pol karo lobo ladit Diben machalo Lakwet TV weko tamo ni wadwok pwoch. An ang'eyo kar mokaro ng'ec dano mapol guloko, dano mapol guwinyo kun wok ki nyonyo ma Lakwet TV kacel ki latinwa Alturu gukati ki tam botu pira. Ci an afuoyo matek tutwal. Kare.